to pini jang nipu aceklu pini tarik troksi lo lasi kedam tangar ni pen itu non IMP lo itu non all party hills leader conference la so akhirnya dia lo lasi alang li numisan ke file hot alang li chor TV putogrong so alam kia putaksi ni itu pini anam harupen alang li pan pharo sita alang li kupini asai ke onga jo ini alang li bang delo lasi alang li an koprek bang pu hansila li nang toilo mane ricu bande anam pharu tum phan isi ka chuni ria lu nang pilo mane adet ani nang sohang alu nang pilo lasi bini cingwai paru ni tum dak anam pharu tum pen lasi alang li ta sai tu pika masih ni tum alang li phan ta por pi pon lo ke bang ji phan lasi non ke bang ji laso cek lo jami po cek lo dari tongkep ang bong ke piju nang po sini tum anam pharu pen cingwai pon lo lasi kado gabe kar beng lo rat apanta isi kapacini ke lapulo lasi non ke bang ji tongkep ang bong bang ke laso cek lo piju nang po sini tum ini amai pen ceparai pon lampai ko matum kara tum tu lapen KSI tum tadu bon tum tum lasi KSI tum do latum tadu kuru saramai tum tadu lasi lai tum pen lang tu lam hoi teng pen sini tum pini hang pon sita lang li asai ong pesi bang no delo lasi ni tum ma proben ta pini singmai pon si alang li phanta non teri thongkep ang bon ke piju nang po sini tum pini pen ceparai pon mong lang rong mong diri chok ni yalong na tum na pati boko pelam silo pini nilitum ladak rong rak long itum karbiri chokeng rikewang bangke karbiri chopen nitum masar jai kathar phan isi ke do kapale do lapen halabang so ke do long pini tarik phan tarik troxier ni dak rong rak long an nang pali nang ipolang lipan ke phado ke do pen lasila so ke do long ke tok ateng bangke lahen lo je nitum masar hala nomination ke file hut halabang so hut nitum masar hema sorlong amen kathar lapen onjuli labang so men ke do aputha kalam si alang itu misi ke jong dam pen si asol ke do nang pali lapen la so ke do ili tu masar ta lang et pen asai chelang lo ajad le puno nomination scrutiny ta alang li undun et lo non ke election commission pen alang li pan ke nut candidate po hisab si lang bom lo government tu la sila so teng pen sar ta me asai chelang et lo piniamat bang kalang li apor ave election opo joinesi la so ciklo tarik inkoy ra trok aprang an bangke government election commission pen guidelines model code of conduct ateng pen program a party nitum permit ke hang pen labang so permit nitum hanang piet lo la so teng ben si alang li dam long chot po la penal tum anda chini lo model code of conduct lontang tela ke kunane unauthorized program ke dami paman ke sungkrung lo athameda candidate expenses do di hala monitoring cell do hala tumta election commission tumta hala tum nang dun kriji lasi la high expenses penali tum kama thanang do posi pini bangke dak bang nang lene delo lasi sar ke do long puloje nili phan chiklo i john apor nang pinoi pusi hang lo la so teng penili tum sar aphan dak ke do nang pali pilo karbiri cho kengri si karbiri cho tum tame nang deng lo labang so ke do nang deng pensi nili pan tum phan chiklo i john pukalisita labang so chiklo tarik thongkep ang bong an kewangi phan bor inoi pusin nil tum han mang pachilo sila so teng sil tum sarhan pachini dampo lala nili tum ta amu hetala solam asap o nil tum thandun lo ili tum sar jai ka thar phan kai tala election apor lo MLA hotala puson si nang klang lo non MP hut bang kela dak lit mu chot son si nang klang la se ili tum sar jai ka thar han kupini kar juji dop lo tang te alang lipan ahem le dam right sa chok ili tum social media long pen ka do we pang dak aret nang polam ke thang ta we asi KSI tum KSI pulo George Timung bang alang li si paklang lo la solam masi alang li ke difusi dober alang li ke do thai pen sar hem ke kilometer isi hini baksi do si alang li tame ka chinia sondup long te dam pen alang li pen arju dam ning apolo social media long dam mar kar biang long rar pan paprung dut kalili kalang lang bang ke la bang ke itum ta chelang dun norem ili sar jai ka thar fandet de kaprek ta intellectual tum ta du lason texer ser do IAS tum do ACS tum do alang li tum manta lason bang ili tum claim nang ni la asila bang ke nil tum non prang bang lason se dat nang social media long
arjudam detin pen pangda karat bangke itum claim ke det nangi lala lasi kalang lasi nil tum karbiri cho kengri la penda ke thige ding tum an thanda do edlo lasi la karbiang long itum yong si customary pen cheng lo kapre ka sai kapang tangji kapak klarji phan yong si tum claimi bolo tangte la jai ka thar phan nep chot ke tum chok che pusingili tum pulo la pen la son thak mina an dolang mini hala tum ta ka phula pen ili tum sar ke ka phula ta kali a hema sor ke la ke karbi pi ta kali vek lo la kapre ka kheilo la ke senem ke kali vek lo la ke ka duko ve oso ki bi ki thida chinier lo la si kal kapre ka tum do thulang kapre tum la son dolang hala tum phan kapak ke ngi phan tum bor i blo tangte alang li phan nep chot la election hu nep chot ke chok che election of prang da por doping mati hala hosote tum claim me style tum claim ang vedar lo si non bangke nil tum ahok lo il tum sar ta kroiji direct hong kep ke bangi phan bangke ni tum bor ipon la yang ini presiden lokon to abis sekarang lim to komani kama satu ma nil tum la ningji ing tung te he ka che sor sar nang nak mati sita ahok pet alam bangke nomination ka pa fail phan si ka bor i la ke bongo sena tum lage karbi tum ke kali hai bongo sena tum kamatha jai ka thar mp non alang li ki haiji ang thek thidung khangjang la sila solong alang li phan nomination hut pa fail derlon te pathur long le derji la pula hai la sinili tum party pen kenil tum dami candidate an da jok nang koklu la si dami candidate nili si joklo kathar sar adun nili jokon lo la sinili emat bange penap che withdraw poloke penap masi withdrawal process do pena masih nili nomination candidate pot mangan nili withdraw dat po APSLC pena lang lisi kathar sar se arjap kluk polak la